along aron repen ki do ki be ki cha so tuma phan ki tharli jia phan ke isi tum pen notice pidet pen Assam Congress songja po deba prata saikia bang la so ki tharli jia puthak chikroi dun di alam kapang da ka puthak thang ni phai ingkoi ra ke thomar ni karbi lo char ya song la pen ASDC youth front atum chilangsi Assam deba prata saikia go back Puhang tarang pongsi di Puatuar Pialong Assam Congress songja po deba prata saikia me phi ke kai asai deng pongsi ka chisong asai deng pon Mudabad deba prata saikia mudabad deba prata saikia mudabad Congress mudabad deba prata saikia go back deba prata saikia go back deba prata saikia Congress Go back. Congress go back Congress go back Deba prata saikia mudabad deba prata saikia deba prata saikia go back deba prata saikia go back deba prata saikia go back Congress go back Congress go back Congress mudabad Congress mudabad Itu bocor lo. Congress go back Congress go back Congress go back Assam Congress songja po deba prata soikia penka ningji karbiang long along thiruni mati philang PPJR along le along ki do atumaphan ki tharli jipu aron ka dipu ka ningji ki philang PPJR along ki do bon ki be ki chia so tumabut long ji bon pu aphancha lapen Congress tum aprang penta la so sai ki claim lo la so puthak so da pen karbi lo charlia so mai pu jemson ti mun pen pin rem pon Thema non chini lo je pini chikang dak lo je Congress ai la tum ke non pen kali la bangso a politics pathu la non la so pati tum chini bangke alang tum la bangso hodak affected person amunit tum phanje political kopine la tum sympathy long jimine ko la so kam tha cho hala political sympathy long jimine pusi la bangke ki claim hala bang suri phan si la si non het pang la son Congress ai tum pathu bom la pen karbeng long budet kali Karbeng long bodet ke ur Assam matame la so in blacks bang ke nang ke bat pik ke chone chichi lang lasi kopi po se Assam andolon ki klem nang ko asu to me court chen ko hala tame illegal la so migrant ki ong la bang so joine se la so andolon ta klem nang ko hala so andolon dipro de sa chini den ma lasi pini bang ke condemn lo je la bang so pini jikro etame la so dipro de so ke nang ning je dun la ke ando food ek pu bang ke alang bang chok che pik lo lasi la so puthak dak district congress committee tum tame lam khlar chipinang po kali bude la bangke karbiang long rat akar I tame la bangke hakuson khela ka khela bom sinon puta la bangso political la bangso amai les kian jiban matha bom lasi pi condemn lo de proposal so kya la bangso alam the ba chipakla dak detik karbi satron tha aru ASDC yuwa morcha toropor pora মানে দেৱব্ৰত শইকীয়া তাৰ প্ৰতিমূৰ্তি আমি জ্বলন্ত কাৰ্যসূচীখন আমি বাইধত আজি মানে গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহিছা আসল কথাটো হ'ল যোৱাকালি তেওঁ এজন বিৰোধী দলৰ নেতা দেৱব্ৰত শইকীয়া গতিকে 21 তাৰিখে যি কাৰ্বি আংলং সাহিত্য ৰাজ্য পৰিষদৰ পৰা যি তাৰমানে এটা অৰ্ডাৰ ওলাইছিলে তাৰমানে বিশেষকৈ খিৰণী বিজেৰ পিজেৰ
মাটি দুখৰত বছৰে বছৰে তাৰমানে বেদখলকাৰী হিচাপে বসবাস কৰিছিল এই ক্ষেত্ৰত তাৰমানে কাউন্সিলৰ পৰা এটা অৰ্ডাৰ ওলাইছিলে এই ক্ষেত্ৰত দেৱব্ৰত শইকীয়াই তাৰমানে মন্তব্য দিছে যে এইটো সম্পূৰ্ণ অসাংবিধানিক তাৰমানে কোনো আইন নাই বুলি তেওঁ মন্তব্য দিছে সেই ক্ষেত্ৰতহে আমি আজি তেওঁৰ প্ৰতিমূৰ্তি আমি জ্বলন্ত কাৰ্যসূচী আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ তেওঁ অসাংবিধানিক বুলি তেওঁ মন্তব্য দিছে যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে 2021 চনত তাৰমানে স্পষ্টকৈ ৰায় দিছে তেনে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৰায় দিয়াৰ পাছত তেনে অসাংবিধানিক বুলি তেওঁ ক'ব পাৰিব নেকি তেওঁ চেলেঞ্জ কৰিব পাৰে নেকি আৰু আমাৰ কাৰ্বি আংলং ৰুলছ কোৰ্টত আছে তাত কাৰ্বি আংলং কোৰ্টত আছে তাৰমানে 1954 তাৰমানে মিকিৰ হিলছ ৰেগুলেশ্যনছ গ্ৰেজিং ৰেগুলেশ্যনছ এক্ট তাতে স্পষ্ট তাত লিখা আছে তাৰমানে তাৰপাছত আকৌ 1953 মিকিৰ হিলছ লেণ্ড এণ্ড ৰেভিনিউ তাতেও স্পষ্টকৈ তাৰমানে লিখিছে যে গ্ৰেজিং যোনে বেদখলকাৰী হিচাপে তাত দখল কৰিছে বছৰ বছৰে এই ক্ষেত্ৰত তাৰমানে উচ্ছেদ কাৰ্য গ্ৰহণ কৰিব লাগিব বুলি গতিকে এইখিনিত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায় এটা আমি কাউন্সিলৰ কোৰ্ট 1953 আৰু 54 তাত স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰা আছে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ যে অসাংবিধানিক বুলি তেওঁ মন্তব্য দিছে ইটো তেওঁ এজন তাৰমানে অশিক্ষিত আৰু তেওঁ এইজন অসাংবিধানিক ব্যক্তি হিচাপে চিনাক্ত বা পৰিচয় দিয়ে অসম ৰাজ্যৰ আগত গতিকে এই ক্ষেত্ৰতহে আমি আজি তেওঁৰ প্ৰতিমূৰ্তি আমি জ্বলন্ত তাৰমানে কাৰ্যসূচী আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ এইটোৱে গোটেইখিনি ক'ব from Nigeria constituency is very much uncalled for and he is educationally uneducated I have to say because which really have been met a very good judgment or verdict from the Supreme Court last 2 consecutive times and he knows very well that he's trying to not know, he's pretending not to know anything about the constitution and what is the Supreme Court have made it very clear that anytime those people living in PGR and VGR can be evicted. The whole of Karbi Anglong, the whole of Assam, the whole of the country was watching and reading it through time and again. But the Congress legislature, very unfortunate. And we, from the whole of Karbi Anglong, with the SDCU front, KSA, KNCA, and different organizations on behalf of that, such emotions should be created in the minds of the indigenous people. This is what we want to say. Therefore, what the Karbi Anglong Autonomous Council have met a very clear notification on the 21, I guess, on that day itself that these people will be evicted irrespective of any caste, creed or religion. Therefore, people living in those areas as met in the notification have to be evicted and nobody, no organization, no groups or no any particular region should not be come into the way of what the notice says and what the Supreme Court says. This is what we say and we, it's a very, very big condemn that we met in the eyes of that Deborah Soikia and very unfortunate. Therefore, I once again like to cooperate the whole of the people of Karbi Anglong to come together and do what the Supreme Court says, to be evicted immediately, permanently and quickly and to maintain peace and harmony across the district, across the state and everywhere. But we condemn Deborah Soikia very, very ardently, strongly. If MP election is heading, it may be a political agenda or what? Yeah, fine. He says that the BJP is trying to gain the indigenous vote, that's what he said. So if he is going to say from that context, the Congress also is trying to gain Congress votes from the indigenous people or the people living in Karbi Anglong and West Karbi Anglong. The same thing. So what he says is what he got. He has got an answer, he has got a question also. So he says the political mileage. He is also himself taking the political mileage by trying to defend the people. This is what we want to say. Therefore, he is playing politics and we strongly condemn him. Yeah.